Bakutuleba Apex TV twabasiima kandi tubakunda munonga twabashemerera amazina Irene Bubu kandi omu studio zito erizoba hino omuntu utayisizemu ningashi omuntu waba hino omukoro erizoba yaba gwino omukoro gwokusiima Mr. Ogaba Okofu ni mureba ninchakumureba kandi nanye really ntwire obwire bwingi ndukumureba twakushemerera Mr. Ogaba Okofu ninye nakira Antwendo tugambire erizoba turiya chachi yawaho twareba abantu bingi konga twabicenga nice cyankigendo misho riyare ekyankigendo misho gwaguriyo mukoro gwanjye go kusima ndikwebaza Ruhanga abo kunda byombi yandabizemu kandi akampise erizoba ndihurira abo kube byensi bitanguhi konka nembabaza Ruhanga kurengunkargayo nahika kujunwa nahika kubo muhereza eshahe jinanye rini ntekwa kwebaza Ruhanga kugira ngo ahiyampsya ni mugarure kitinza Eliza chashirike chamane really ba celebrities bona abo muri mbara babarya abasakira n'aba gospel music ati nkiwa abantu basakira abutwinaha no bagambira ki ombyo kujunwa ombyo kugendo misho because niwe ni tekateka ukabora bamwe mu rubo konkiwe nkabo no bahamisiriza kinabo bakoresha really bakashanke akwanturawe no tiraka mwenyo no rebeka je mnonga ekinko basako bagambira no jangwe byabo byona babikwasera hangabwo kuba no wayine ekigaruka mu cyawo namazimana batunga challenges zitari zimwe na zimwe buri muntu ayine byakurabamo kwa hari konke kindi kubashaba ni kimwe nguburi yomo we no mu mbere yarimo hara hidare ryaro banahasane yiguru aye kwasera Ruhanga bo kubarahanga no kamara byona Mr. Ogaba nigira mwehurire kurungi hiya Apex TV mbwenu Mr. Ogaba nanyenda kubuza riya nangwa tuchi Pastor Ogaba umbwire bwo misho no ranzia yochi nkiwe pastor utwire bwire bwinjo ryo mbusumba umbwire bwo misho nice cyo rukureba ecamana cyo jote lazima ninja kubechi biroto byanje ne bahanga munonga bwo kugira ngo hate ndiyo mu Ruhanga bwo kuba nincereza ngo Ruhanga ne muhango so nanye biroto byanje hate ne bahango mbwena kana kantu just akana karaba mburabamu konka harwe bikuza kurataho misho bituru kuzakora ebikuza kubabiriye byamana bancetenge so kutere bishayi sako betero bancetenga kuburengere nkayo bancetenga ku Mercedes kwinganati ebyo nincerezo mu Ruhanga ogontire hogo wanzunere ngumazima garahanga obuzuruzi bwanje bone kubugensi yona bwene kwikabura hamwe kandi eco ninchabira ngwizo barumwe mukama iguru rwijoro buri yomo we no rukumanya ahura buzuruzo arebe kitinisa cya mukama ambwenda nishaba kubuza yo oyineke byeshongoro bya gospel ebi washohwiza ebyo abantu bakubasa really kurikiza bakamanya nkweri Ruhanga wogaba aruho kandi mazima lazima ogaba kajuno ebyeshongoro ebyo biriyo ebyeshongoro biriyo kandi hate bindiyo ninkora bwo kubo mwako ogunyo mwako kuba kweta 2020 ninga so mwaka gwa double nyoni ngweta the return of Ogaba Okofu kandi ebyeshongoro bindiyo ninkora hati very soon butaka irengere kwa mukaga ninchimanyira kimwe ngundiyo ninza kweta abantu bona nko kubizaha na no kuchirari yabo ninza kubeta omulunch Ogaba Okofu inguza kuba ninyeta the return of Ogaba Okofu ya batahiba ntemwe hurire ngo neza kubandi bajeta return of Ogaba Okofu twena twabasima kandi mazima we bare mnonga we bare no kutweta mukoro gwawe we bare really izobe Ruhanga yari hisomja. Thank you so much. We keep online Apex TV.